नियमी पासपी जिस गिरिजा प्रसाद जोशी छिसाना हत्या नांग उपन्यास कथा बनाचनो ख निग वह उपन्यास सोव बना छौ औसैफु गामे नुपी मास्टर त सरोजावल के अनचोपिन ल्यास्ट वो मास्टर के पेनाउनी ज्यातना थटे थ यो म टोटोले गामे सरोजाव मास्टर गोपाल दाइन मनो टुथे डयके फोथे उइटा अनसम बालेस चम ल्यास्ट चुलाट पया लिपा ठौयको वेट सु गति जुल न्याना दिस गिरिजा प्रसाद जोशी छिसाना हत्या नांग उपन्यास पिंगुगु फोन थट्न्याई थट मटने एमे सु छमेसी नुगो पा भोसुल दटके वो बेमान मिसे त लोमनी दैगो उ मटी थ दैमे ठके मरेको सुइट बिट हुनके वो दुश्मन लुमन्ती मिथेन याचंग लुमन्ती सिनाउनी दैगो उ मटी तर वो काल जुल थट येको मिसे नुगो पा भोसला चोसा वे लुमना वे वो हाय वहे आखिर छा मला वो हि चाहिँ आखिर प्याचा लिंक त मागो ल ख ल न्याठाचंग थजु वे मटी वे त वहे माग छा वो अझ चाहिँ वो टाइम वहे छमजको जो छा भगवान ठपा ढंग संसारे वो टाइम वहे छमजको बेगा टग छा ठपा ढंग ब्रह्माण्डे हाय वो टाइम वहे छमस्बिया मेम मरो ओहो गबास क तर छम व्यक्ति अस्तित्व छम व्यक्ति महत डयकेन शक्ति मरो वो टाइम निम देकित वो जीवन निम्ति ठपास क महत्वपूर्ण छ जिन वे निम्ति उति कहे महत्वपूर्ण जीमा हो तर जी केवल की वैको जीवन सिंकिटाको जन्म जुम गुमेस्ट व माइहे मयासी साट ठौ हिटोनी मि सिसा थे ओहो जीवन छु लुमन्टी डेमा वेट वन जिपियाव ठासा पियाव मनोख वेकेनल नुगदो वेट डेकोबले डय नुगोटे लोमङ खैमखो ए ड वेट डेकोबले वो खा बालेक सना चोमले नुगो प्याटे लोमन ल नुग वो हिसी डेगा सना चोटले वो मोनी डेक्टर सना चोटले नुगो प्याटे लोमन ल नुग हाय जिके दुगो नुगो विके मोरो ए ड छ उटा नुगो टवे दुसा मेवे मोडेलेको नुगो जी नत्र व जिटा थुली बर्बादिया फैला हाय वो नपा जुगो मटना मको छौ दुर्घटना क गुके जिगो नुगो लब्यना हुन गुगो दुर्घटना लाटुटे बेक्कममा जोपिसा जीवन बर्बाद जुल्टाई ओहो नुगो बेक्कमबा जुगति बर्बादी मेउ दैला टुक्रा वइ नुगले खन्टास वया चुनी आखाना वनके मास्टी वइ मको स्कुले चाला खण्डुको सर उनीको ले मिखो वना चुनी वो ल थयम वइ थे चुनी सुछम वसा वयला थे चुनी वेट गाला धाग मोरो तर वइ थे चुनी वो ले वइको आशा लुया चुनी ठट मटने याम नफलाउनीको इजुलके व ठग नुगो बल नानी की जिगो जिन्दगी छुस्यङडु देवा जिटा मटन्या याम चुलका बिहे बिल देवा चुलका बिम मिसा ताथे जिगो जिन्दगी संसारे फुक्क सुक्क जाके टे हैमी मिसा ख जे जिमा गने दिया तर थ मटनाम न प घेफना चुनाना व त लुमना व थ भाटे नुगो पा चुनाना व जिटा लुमंका चुनी गस जि थ कलाय महे चुनाना व त लुमंका चुना मटना अमर राव ठेला जिटा जग अमरला व त केवल रहर बरला हाय ठठिया जुस जिवे मुजिला जिटा येकु मिसे पाठे दो जिवे जुस जिमा जिमचा अले जिकला सोम बर्बाद मुजिला परमेश्वर वो बेमानी त लोमंकेको जिटा शक्ति बिउ लोमिङ त ससा वे लुमना वे वो अवश्य उटा मा वेटने वेको टुटे छडिका ख वेटने हाय गब्ले वे मटी वे बेमान ल जिक गुमेसे ठन वया गुल्चा मोटने मेम नप मटने त जि बेमान ख टोटोको व ख जिम हो कर्मे खेल दाउ सा ठय ख कर्मे चुया टठे जि दाउ सा ठठे ख नेरे वन प मटना yana वटा जि छु महिना ठमे ख गनुनी दका सुनको चुनचुना ठो गामानी ठैट नपला खुनिया जि खेफुना ओहो अझन बेमानी लुमटी छा ठो गामानी ओस्या सुखे कम मेगो छु मोक्सा वाछटने ओस्या ठुई बाला जु छटने वे सोया ठुई बाला वो गौसी ठो लो छ गति गौसी जुया वंग त्या ने मखना ह जिटा मखला यपे यागो मटनै किलो नुले चना जितना चंगडे गन लोनी वो हेटेरी जिटा मागो लुमन्तिला ठो मटनै ना टोटो पिन लखौ दो हे परमेश्वर जिजको वहे लुमनीको छा वहे लुमनीको जी वटा खाटा फेटका व तल छे वो गजाम गोपाललाई जी घेफना तया छछा मोयको ठठियाइगले मोयका जी ठठियाइको मोयला मोय अबेला छ जी ठिगु यो ढाउ खनी और टाइगो सुस जुवे मखो जी ठठियाइको सिक छछा वइगले जी जिडियाउलेला ख छचो न्याम मिजाइको जिडिना प्रेना जिमला ख जि अजामिया यमा अजा खन टाउला लिटका आम ख गोपाल दाइन ढाकलका डाइ र्याचन मटे जिटा डाइ ढाइगु मय छन्त जि गबे के ढैगु न मरो छुटागले ढैठा याना व जिटा सोट तर मछला खा फैगला जि उटा घेफिगु टोटा ठया छ जिटा ये मयला मय
कासा आनसे छन्टा जी गब्ले मेठी मुक्टका पा फेला अजोको पा गोका फलका ख जी टक पा फेर्न अट मे मिठ्या सनिक्सा गब्ले वे मुक्टका वाटाई का ठी मुक्त सत्य ठी मुक्टका जी पा फे तर न व वेको टोटल न जी ठी टोट पट जी वेटा तया का हुसा हु गब्ले वे मुक्तया हु जी तैम भ्या पच्चे म यटया हु तर वो म खाटा फेट नाचना जी न्यना छ आई लभ यु इफ यु लभ मी गा छाचुया किनुले गब्ले वा छ यसी चुया टाउ काबिका यलुवा पी यलुवा यल इथे चुनको चोया टेगु मखला व छुमरा हाई उ जित यो ख मेठी मुयस अति हाना वइला जी उटा बेमान या मुजो ख वइको सुखै निम्ति जी उटा टोटाउ ख छिसाना हत्या वेट यान छाव गब्ले हे मोवे मला वहाँ ठग सुकै निम्ति जिगो स्याग नुगै वास्तव मया ख जित स्याग नुगै ठोसरा गेलिमा व न्याप्ने सुक जग सीमा उटा टमी मु पाटलामा पी मच खाच देमा थ पाटे मूल्य चुनान व झिठे जित है जक लुमंका चुस हाई त रंग अपराध मजिले गुगो अपराध झि याना चुना तो जित मटने यामेश उपरे जुगो गुगु जुने पापे फल भगे जाक त वो बेमान नपमा मटने जुगा बिल्ट्यो हाई तो मटना केवल अपराध चुल जा जुङ त अपराध वो सोजा ख्वावमा हराइ त वो ईमानदार थे जुम बेमानी त ख्वा स्वा थे याउ छिन चोसा नुगले हिमुर मस्ट गति जि लोम के मट हाई जित मटने याम जगा जग न्यन देका वहाँ जग जित गट लोम के फट हे ईश्वर तमी पिनिगु नुग छु लुयाको खला हाई जुगु नुग थपास कुटी याना नयाना वो लसिन के गट नुग मन्ट वही खासो मखना वेन्थे ज्याचङ इले नुगले चम नुगला पिलव्या सुएले टेथे ज्याचङ इले वो टक्क गल्चा नपलट जी दया नु छेस कर नु आमा कने कस लिले बिले वे आम कने कस दे गुबले वे मेग जुनीला लीला छ लहा लानी गनुना वेगो वो वन्टेन जी पना दया नु ठौस क जगनु ले गजग बिजट का स्व गोपाल दाई गजाम ठटिया सुस जी गोपाल दाई गजाम डका व ठजाउ कोठा ख्वा जाटके वो ख्वा खस जिता भ्या पचे वो योग दैरका सुना टाफै मखो जी वइको इज्जत काटा जको येको उठ्या व मटितल अठे खस वेटा हन नोटिको बिरठे जी छम ठ नुगल निसे यो मनुट अस्टा फैला गोपाल दाई गजाम हाय सुनुगल टालवा ओहो मिस्टर टिपे गजापे निपा ख्वा दुपि उन्नुगो गंगुसमा हो हाया वन मख जुय हाय वो आई लभ यु इफ यु लभ मी गा चोया केंगो नुगो उन्नुगो गनुवन मुटी सर्वटया जिता गुले आनन्द सोइगु नुगो वो मिखा खण्डगु नुगो गनुवन जे वो मटना भेबिगु नुगो गनुवन जे वो उली शुद्धगु नुगो वो गटे पाछे कोटा थे कोटा त जिडुगु नुगो तर मटना नियम प्रकृति नियम अथवा भगवानी नियम अठे खसा ठटे लोमंके मफयु खसा थो नियम जिधे जगत छिल खैला वइट न चिना टग मरेला थ पाटे नुगो पा पेपना न वइ जिजुग लुमना चोसा वइको जिन्दगी न बर्बादे मखला जिगो जिन्दगी थे ए बाबा अट लुमना जुगो चोनीको टेग न दुला आखा वंको हे लुमना वइको थ ठमा लागि चाहिँ हो ए टोटा छोयाबि हो जिन्दगी मा आगु छु देव मखला बंगला मखला मोटर कार मखला मोज मजा मखला थो मटना छ्याट थो खोबि छ्याट थो मटना हाया वइको खोबि छु बेकार यो ल मखला गुके बेकारे नुगो वठा गएका बि मागुला मनुटा ढेव बंगाल ख बंगला कार ढेव बिना मनु जीवन बेकार वेटा मटना यामा गमानी न तल ठोंकने ढेव कमे या छु ठक मजु ह जाया त अल्छ जको चाम यो ठोंकने ढेव दैको खाली बाकु चका छु जाया गो भु जाया त भु मरो पसटे त ल्यामरो थुमुछि गुम हला भु याउका गुछाउला सुना गुछना नि गुजायाको चोले फै जुयौका चामछि म चोले लयुसा डोलन डो डाडवा ठोंकने ठन गामे डोब डो डामर पि सुन मरे अंगुल द्रुमिल दुगनी नाप्सा दुरुटो न्यामरो वेटा ठैटा कोसेल बिया फुइगो आल मेछम भीम लयुसा लक्ष्य खुसो डाल अठे डवाव हरि मास्टर टाइगो सट्टी जुग दैगो लाखे आ ह छखे सुए खन खठे च नाप नाक डाका न्याना मुक्ता मरो ठय गाई पिनी आनल दैनी नाक चक डाका नेपि मेछम लैट दुलन्ड डामा वला मे लै मफ्स चुले लैमा उखुन्टिन जे डुक्च छम निसा व चिटका मिया छया चुले लैट नला सलन स डाम माल्ने मक्सा खाला हिमा अले खे टोक्रे छनेटिया बजारे उनीमा अले मन खलामा खामिया चुले मिया मिया दुर्मिया टोमी जे अले बालक वस फिना जे अले मिज टेसम मटना यावै टोमी म साजग जी न्याडा गरीब म जुसा मामा डारका छ संख्यामा अले खे टोक्रे कुट्नुना मंस पुक छाल बिछाल
amla chikpini muste skule vuni bakhanka soya disle jinchita niripire ne tomina bil mobila taten wo gamani na kingo liacha lumungu ble utomidla kar de to bangla de to tar we nugle kutkuti yana duk biwo mi on bangla moro on kare chomo ya unugo kholo wo mutitala hai ajigo jindagi gable suku ji mokta we yom goble lo mong moko mawe we go gashika oboshe we to asa gongu moko sor woni go len yakko mosa we mi khachano go moko su sore thien chopi mr ulki bachcha phuto chama chashi cham julki khola tho yom ya khola tai thien chuna mojring chuna we ta thien wo sya to pang kli so bya chhe ko bya ya thum taka khajau khon nuo ja ko ya we ta hi cha ka te we go budde khon we go nu la bya nyong go moko कल्पना बाला अले कल्पना है सत्य ख सत्य आरार है कल्पना चुल जायो ख छन ताठे व खन वइको कल्पना सत्य ज्या वो पाखे नि जाउ या जन पियुको कमी छ हागो पाए छाती छ ब्याग ओहो वला वया ज्या जन स्कुले द्वा वला वइ यो मे ज्या जन वइ मजरिङ जन तर लेटा खला नि न गर्सिका वइ छ याका जुवा मग्याला निमथा पसले वपिना बा वयो का छुमाम त छुड्या वइले फेटो उटा मेचे फेटुला मस्त फुका बखानिना चो फिने चुङ कसुङ चना वो मिसेटा सुया चना पचलिबे मात्र पाइन्टे मिचा टाच पिक्या ना डेराउना चो ब्याया तुङ कलाई ट ठ्या व टाच बिल अले मच सम्पास बिया डेरा छोया बिल अले नुगो ग्यास गएका व ठट ठमै भोबले जि बेइमान ख नियमी पासमी हिसा गिरिजा प्रसाद जोशी चुयाटा व छिसाना हत्यानाङ उपन्यास या पिङुगो वो बनाउदल उपन्यास घटना चित गस्ताल ठग मोटी वो चुया दिस कने हाना ठया उपन्यास या न्याउ वजना व उबले टकिट बेल बिया दिस ठौट बा कने हाना नपला